जनाय दै बिफाननि हा खुरखानायखौ बान्दो होना होबथानायनि मुङाव मोनसे गिख्रंथाव जाख्ल'नाय गोबां बार खौरां बिलाइनि गेजेरजों फोसावजादोंब्लाबो मोदोम नाङाखै माखासे ठिकादारफोरा बेबादिनो दुखुनांथाव जारिमिन जालांदों सियां बिखाया धेमाजि जिल्ला जनाय दै बिफाननि बेंगिरिया खालामदों जाख्ल'नाय रानस्रावनाय बोथोर समाव कुम्भकर्णबादि उन्दुना थानाय दै बिफाननि बेंगिरिखौ दैलां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो सरकारनि धोन मन'नायनि खामानियाव मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोन्दों। जनाय दै बिफाननि बेंगिरि जवाहर रय आरो साधु ठिकादार अशोक आगरवालाया दै बिफाननि गोबां सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैनायखौ उदै बुंजासे जासेयावबो थोनो रोङै बायदि खामानि मावगासिनो दं। बे समाव 14.75 कौटि नोगोद रां जाख्ल'नाया दिनै सोराङाव फैदों। जनाय दै बिफाननि बेंगिरि जवाहर रय आरो साधु ठिकादार अशोक आगरवालानि साबजाथावै होजाथावै खुन्थिया गायसननाया रायजो राजाफोरनि मेगनाव नुजाथिदों। 3 माइल घाटनिफ्राय दमकल घाटसिम सियां दैमानि हा गिसिखानायखौ होबथानो FTR बिफाननि 14.75 कौटि रां फैनायजों बान्दो होथेनायनि मुङाव लोरबांथि मुवा बेसाद बाहायनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव माखासे गावस्रानाय माखासे बायख्लानाय गोबां खुन्थियाफोर दं। बेखौनो लानानै ओनसोलनि सासे गुन गोनां सुबुङा दिनै बे जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दमकल घाटলৈকে जितु জলসম্পদ বিভাগে প্ৰায় 14.75 কোটি টকা जितु आँचনি অনুমোদन দিয়া হৈছিলে এই আঁচনিত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিমূলকভাৱে কামবোৰ কৰা দেখা গৈছে। ইয়াত যিটো গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে যিটো পাৰ্কোপাইন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অতি নিম্নমানৰ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে প্ৰায় ব্যৱহাৰ নকৰাৰ আগতে ভাঙি ছিঙি গৈছে। ইয়াত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ অসাধু ঠিকাদাৰ অশোক আগৰৱালা আৰু আমাৰ জনাই জলসম্পদ বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তা জে ৰয় বুলি কয় এখেতসকলৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে এই কামবোৰ কৰিবলৈ আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত প্ৰায় 10-15 দিন আগতে সংবাদ মাধ্যম যোগে এইটো বাতৰি বাৰে বাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজিলৈকে এই বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতো জলসম্পদ বিভাগে হওক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি এইটো কাৰণে জনাইবাসী সচেতন নাগৰিক হিচাপে দীক্ষাৰ দিছোঁ অতি অনতিপলমে যিবিলাক নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইবিলাক উঠাই লৈ উচ্চমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত অতি সোনকালে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিত আমি আৰু এটা কথা মই ইয়াতে সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো অঞ্চলমুখৰ পৰা প্ৰবাহমুখলৈকে প্ৰায় 6.5 কোটি টকাৰ এটা আঁচনি অশোক আগৰৱালাই পাইছিলে, কিন্তু এখেতে এই কামটো দুৰ্নীতিমূলকভাৱে শেষ কৰিলে। কিন্তু দুৰ্নীতিমূলকভাৱে শেষ কৰাৰ পিছতো আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে যিটো আমাৰ আপোনাৰ 3 মাইল ঘাটৰ পৰা দমকল ঘাটলৈকে যিটো 14 কোটি টকাৰ আঁচনি এইজন অসাধু ঠিকাদাৰকে দিয়া হৈছে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। এইটো কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় জলসম্পদ বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত কৰি যিটো অসাধু ঠিকাদাৰ আৰু সহকাৰী যিটো অভিযন্তা এখেতসকলৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360